Mede de Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ne hwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye amofai. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me hwe too much GH. Omo de move hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Yeah, Chabeti, I say, I just a woman and me, my woman, and that a woman, you and na de ku wo mkra NSM wo mo ntokwa asori abehu na chese yeah wiasini anase wo bi achese won ka wo mo kuo ne hokrampo no na wonu mom na aginemu edi ama o ma chese wo keka ensem ede efa ehum na abusia na meka na chese yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa woni Ebeneza adakwa yado dodo na ni prophet 1 anasa wo pampo wo mo antokwa se ama enede wo pampo apa bonten asuna no ede egu yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa so enu mu ama chese na nagra dance odu na no tu mu asoso age ne chefam na edidi atem se de ensem no esi ekwa na chese akwakwa no mentem ne ebiemu nsusu no kasetwitwe bi a chese ohun ne se obi obetu ne nan ede esi sofo anasa Reverend Isaac Owusu Bempa sorry na chese Ghana for eba ni nyansa pandia abo yense de jonso abo akokọ na do obaye na jonso so obekọ konfo honum de ne wonue because wa drum se nipa no krampo asanso ede account na ensemwe ama Ghana for amfa no ahogu no so kra na eno amamato ensa ede afre prophet Bernard Esiama wada atafani din edin Holy Ghost Empire Prayer Ministry and also wono so so akoye nyame din fu one fa ene na dwen chefa ensenimu ememetu edwa entikan ho ene mbonra ensem no emu odifo Obabaska me mo akwaba bijusu obapa bibi aboko de nyame adom ho timpa ede Kristo ase na ansa na ebebo awura nkomma men kai etifo ebia na wo bepe yam papa opambo ne nsem a wo keka ne ya wokotuma GH dia upload ede ato ho no mu ato so betimi ahwe ne nsem ni nyina ye ntimi bubọ so ewa enti wokọ ho no mu agokwa akotie ni nyina na eno no waka discussion na ne wo nsem bisa bia wetimi ede ato edo difference wa hanom na mbema na nimbia ono so ede beyi anom ede ama ye pepepe Prophet Bernard o share said ye yam papa Ebeneza dakwa yado wa babontin with adapecha ene nkronba on de nim ne say on de o kana o baba beka ono susu na adwen na ne nsem ode aba na ne yonko sofo wentimi ehu ne se wei menene wonyame mu ye nyame dwuma na enam se ne yonko no aba beka no na wonam ne nkwala aso ne bebe ye no nti ono so aba bonte be di na tema ka no one ho nsem se basade na betimi aka fa ho oba paska mama ndi kan tia wotifu okay omo mo hwe ya mo no ne chichi ne benche no mamu ni nyina die tie ne se no kurenya me ni muni o mu di nyame wa mu ene adifo no a mo Ghana mamu no me fa o mu ni perspective okay but adifo mo o man Ghana mu no adie mpa ne botaya ewade yi mu so ati ase Bible say o di freni chiro di freni kwan ya wo mu nyina akọtọ amenem on se na die ne tie no ma me nyina nyame asem so no bi ankasa bi bo bitini Jeremiah 23 verse number 9 ebepem 12 osi etifia asem osi edifo atrofo no asemni osi edifo atrofo no asemni osi makoma ebubu miyam mi no mpegina esa biribi ma yese osabuni eri oberima ensa afa no so erade ne nsam kronkron nti
na aware saye ashe asase no soma na enumi nti asase ni dia bobo o se esere so adidi bia akusa na wonyina America tu eyebone wo mani yenso entene adifo ni asofo nyina nsuro nyame na bifie mpo ene mehu mo bone Awurade asemu sikati asie o se enu nti wo ma kwan be yese esum kabi ewo ekwan turuturum obe sunsun won na obe hwehwe eso ase ba me nyina ha na me o man nkasa unsa you live as a difua you have every right and every mandate say with the Bible and I say o congregation mo sawase and I say enkrofo a udi o mani ma wo mo kobo sasase ne so unsa na dey nchem but you will esuni ban okay Obaye a man of God that obia ushuban a hindrance. But Bible said the sorry for the say yin and once minka. Said the 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 6 can the esse oshofo ne say yin and once mianka. Nanka empanimfo mienu die. Ebia na begije mu a wo beto yampia. Oh, wo be kan sem boni bia na nsem fu bia fu wonum e dia mane mo. Munyina mo congregation ana mo ya asofo bia mo o mani ebodi a ebi mo respect mo enti edie mpa na be ba patron na dentin edie na be sia we be didi wo yatam na mpo se unua mpo didi wo atam kura no a unu se bia spirit bi na agije no ti awo na so enkasa Bible se ojimifo mpo no eduru ba bi no muwa na no ebu ni so enyansani anase okasafo bi okasa wo nsam so baba bia oduru ba bia yebu ni se onyansani enka makwa ya sofo mpanimfo die edom bebere na hwemo so edi esuade won ena hun se wo mu nyina ye prophet okay won as a prophet you must know say Satan ogina abufuo so your spiritual ogina abufuo ti the moment abe allow na abufo de ba no obe wuram na wama pressure ne tension na arise na mo asofo nso so sa honhom nitimi wura because wo de anka wo gina mu se nyame ana mu si mi nje ba ne se na honhom nitimi wura sika sa wo ma ho kwan ya okay wo ma ho kwan ya wo ma ho kwan ya eye atuate okay the rebellious spirit okay obiemu no wura wa and the spirit of anger ebe wura eri na mo tutu ensam emane man wo mo no but the asofo of mo caliber there I was saying come hunu de na mo nimu de say ko man ka dem e bodi a itimu say yes na de ko su die o be matimamufo man ka na nyina be hunu so mo ye fake say oni pa no kwa to no e so ye sofo okay we ye sofo okay so go no kika san sensem we enti o church member no ko ote wo na ase no be hunu se e bia on bibi jijo ana se bia 50-50 nyoma bi nkoye wa afa ento anu nti wona o man ntintin so hwawo ba bia odu bia du ene se je osifa ye onyoma oti wedie enkoyi ana se ntwa yi na tete nam sofo woni ye usu krampo nitimi ma wo bi krampo backslide yeah because 1 Timothy chapter 3 verse 1 ekinkan o sofo ni kwan so kontokwa 2 Timothy chapter 4 verse number 9 a eko o sofo efri baby na free yes of panyi ba ko ne man nkwada starting se wo mu twa no ayampia nunti ema wono nsoso ohun se wono nsoso wa dru di brebi ana se wono nsoso wanyini nyame mu enti no hwe man kwada ntotofe wa ye nti wono so ababo nti wo ye wo mo panyi ne wo mo keka hu as yes of panyi se utimi tina se wo nkwada enye wo bia na ene nyanya mesum na ye kase yesu nyame anase ye dikamfo no na na mudi ne sen unse se wo pania se wo so nyi wo nyame sum ene ne be kire se wanyi ede mpa ne be kire se wanyi wo nyame sum enti utu wona obi bedi watam a as a man of God and as a prophet wo bedi ni bi
emra onkola etwa won so obi ehwa oni ye o okay enkola no mo twa mpanimfo mi na sia won ye kedi wachi ntu fesi agbodi wachi onkola no kotena so kokko ma ndu omo kafa ho ba to ndu nimu okay wo nim se enkola ni pia won okay wo mu pia won amo ma tutu omo ye mpia but enkola no ko back the sinner unim bi omo dwemfa mo mpanimfo no enu na wo se udi two team as a man of God and as a leader okay a wo lead a tom ye kedi wachi duodum na mi fa ne se okoda anase woni wa unim ye kafa ho enti e ma ne nyo mo se won wo e boys a won back won e na se be boys a mo back won se mo su onyansa Bible se ma ye ni atam okay e ma ye sie nyongo se raka na atemu da wa nifo enti se ye pani wo esum ni mu a e ye na ebe edify as a penny e onyamsu na ma se as a leader how do nyanko bi ko boss asase so e ye ne kire also na ye ne kire e ne kire se wo penny wo ye leader. There are qualities of a leader. Na prophet mi chawon meti wasi ya enye emre dudu anase mfie dudu a wanya no wo wasi wa asori anase wetimi akra wo members na chese wanyini wanyame mu eye woni ye no uso obeda na die e wa kontin no. Nokore unse ye wo ene ye abrabo eni suban. Okay. Enti the moment a obe depeti sam esuni ban bi no. Ye kire wo se wan kasam ba bi agina ho nye papa. Ebia asumesi ana obenti bi ben obesi na kepa se je bi jini ni pa Ene waye sei okay ne numu kasa kora abon okay oh ebema edom no mudi wachi no wo munye gidi e wo mu bio nana mamenkin kan kakra okay aya 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 tio etibia sam osi esu a efata kiristofo sofo ye papa bi no mu abega wo munti okay aya sometimes mo kinkan Bible na menim di o mo for Bible ni osi no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa enso de se ohwefo ni se wonya no wasem nka oyire ba akukuru so for the untimi wari mienu o wari mienu ade o wari mien san ade we ja wire 1 2 3 we ja na yire one ne girlfriend nam what you say okay tie oso oyire ba akukuru na ni shuda ho na adwumu tie onye ne ho wese opa hoye onimu nchira onye sabiam so tie o so for kono inside ye tie o onye sabiam onye pupo se ye papa mi mu okay so just say unya ye pe enje so ye so for bio na so wa you hu afri emu unya ye pa ye criminal criminal mum oh na go quotation gina so kire okay me prophet of the Bible what you say the Bible ni nante na me samba na hinta samba wow o si onye bupo nemum odwo onye atutumpe onye sikani bere tio the qualities of Christo asofo onye sikani bere odi onwara ni fiesu yie ema ne masana si animonyam mu enti wo mana wo mo sewase no wo mo sewase wo animonyam mu ana bia na ode tete wo ma no okay wo se asofo ni menu nyina wo ma no kra obi a na me no ma me twa asere ade enso no asofo of your caliber ana sa wo dibia wo me fa so nyame adwuma be 25 years 30 years I guarantee se wo so hunu de okay enkwala no mo ba no edi na mo di wo ma dream eno mo tinim ena the youth ana sa di for na radio started pega wo mo edi na mo so mo di kire sa nkofo no na ma men kai kakra okay o se na se obi a hunu fie su dia ebe de na obehwo nyankopon asafo so oh another one obi a hunu fie su dia okay ebe de na betima kwa akogina congress 2000 so wo preach and so wo kire wo mu enu na de bi to me ko ni je ne ayikele wele ni popcorn edi anwa mu yi ebi chingohye nyina wa asore de prophet mimi nimbi o si onye abefo okay eno so for be preach on the tablet we and we ja bible at all eno so ka ho
Bible says somebody ni kwan say o ya abefo enti osofo ko altar so o so pap Bible the scrolls ya kitabu ma ya no chokonko e wo so fa o the tablet ni preach osofo the tablet e the preach o Bible mumpo you call yourself a man of God tie o see na wa anhran ansh obunsam atamuom nanso ese wona wotete ne ho no so mumbo ni dimpa ese what tete shop one who say mo wadie na wanhwe ahogora en obunsam afidi enti hwede Bible na kafa Kristofo asofo on se na de ne tie no enti sa esuni Bible biem sa Kristo mi masofo te se madifo te se me evangelist te se masampa ka te se enti ukọ the other way round okay so who free sika nyina where be mo audience anta sanje odifo yen hwe ye papa yen fa ne yen hwe so de kakra e wa ha say ye Reverend Isaac Owusu Bempa nan say intem ye hwe ye maame perpetual don ko so no ye nyame kasamafo prophetess ye ne nsem o de bebetu dwo wo no so ada petwa ene obetwa yen papa da papa eyie keka ye nsem ne de keka ye ho na ebiem nso sei wasanso ama yen papa wo pambo so aba abonten na wono nso etwa ede ebono na ni nyina mu no wanya sofo sofo mom ena eba begina na chi akwama no na emu mokonfo ena eko ede ema no ekase like ogina mu ede ama because pambo aba abonten wo kase se ye na agrada ena wono ne ebebedi esiem na sofo se wunya ntokwa na konfo ekoma wa na o sofo bia no etisen no kwan so ano no Bible na biem dida se ede na abosomsomfo ene Kristofo asofo ye what you say 1 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16 ede na esum ene han ewo ye enka ofro se nyame sofo a oni konfo kopeden ena Safania chapter 1 verse number 4 eba ose wa abosomsomfo asofo it is a subli high etimi blendia na that means there is a question mark because unsa mu studio high yama so light na high wa unye dum ni pesum ni beba wo mu mienu nsia so what you say it is a mu mienu mutalia there is something inside edini fo bia enwene ho Bible say mu atan e wo ye ni mo ho mu a motete asafo ni ma na mu a mo yetima mfo mu atan it is also for the comfort. Okay. Now say the tuadi obi osomo so na Kristo biem say the software de esum ni han eni twaka. E bia na abosomsomfo eni Kristofo ye. Okay. Osomo de na tina kofa comfort aswadamfo. Bibi jijo anase bibi how ana bibi okay boss over satellite na light no kitu abi be dey so be hu ma me nkyere ma de wa soja na eja na so na bibi ensi ja no so eja ne sia enso no ebe kateja no so na eja ne wom esia na mumomu a boss wom but the moment I be bomb na afei enso no every home na eja na start so okay mabu be o enti se wo ya badwemba no wa adwemu da ho a wonim say ye mu no wo ba hwe wa kwan ye e wo mo okay but for me Ghana asopoli Ghana adipoli bi wo mu bu Kristo ani mu asere do asem na wakobo so yi che yemfa ayi nto nchen wo mu gu Kristo ani mu asere do me say as a man of God your caliber e dem kwa de bejijo e ma be di nu atam na onu anso di atam oba feel say munyina mu ye bibi but there is something fishy there is something there the botos something there under
wo mo badwemba dan ya na wase enwinti be da asofo mu yonko asofo mu amutwitwa mu na mu yonko nanti we ya no yonko na we so dan ya because say mo prahini like mo person nyame ani nso mo ani anasa dem like dan ya na mo untimi ma untimi enya say nyame ani be so okay Bible si me kini so bi na mehwehwe adwin na mehwehwe akomam me papa wo sawo mu hwe se wudi mu a tie mama mislede nyame na yi na sofo onu no yi na difo Kristo ene na sempakafo ene wa kire suban ye wo se utinam e bia Kristo fro na ye kɔnsani Bible akase de sofo bi anu nsa e tuba ko so anu nsa dabi e bia nyame fo na wo ye widila anaso mu wi ena onkonko aka ofrɛ wo ba ko so anu wi e bia nyame sofo e bia nyame frɛ wo no na wo de wa no edi konkonsa okeka ensam ani kwansa woka edi kire unua nyame akase nsofo bi ya na no nyenta anu nta konkonsa Proverbs chapter 6 verse number 16 to 19 os anyuma nso na me awurade e bechiwade ye obi o se nnuanom ntantakra wogem o ka wa no akon ya bom o se na denje as a man of God e wo se nyame asam unam watim say we dey nyame asam na eba so won kuta Bible kwa you can preach without the Bible because one can say the walking Bible na odifo meti wase ne wonsam kan ya se onu monsa na nyame frɛ wa na wagya na enum no se ayewusu no wo ban bi ne wom na ebinam se nyame frɛ wo se wagya ne nyina ato ho no na se woti wei na wonye obi ahwe na obi aba na wababa ba yew won kan no wonye ne hwe na wabayew woto wo ne yabo wasum na yegu hu fi yesewa enu nti no obeko anu atum na do ta so de no se yengu wani mu ase yensewa na edu kan ta wo sori kasa na papa na edi na chinade ni amfa anya no edu na wo se asofo mi no mo dwen ho ana se Ghana asofo ni Ghana di fo mo dwen ho Kristo na edi na chi no obi kwa wi apetesi na numu ahoro na numu kankan maya wo tigu na ni so po papa wo yani so obi kwa de pia e wo ni mfim e no tiem si aji papa ni dinatam odome no debi e ti sa mo se wo ye Nyankopɔn ma adanti no obi fomwa odumi ni pan se ye de nipa wo ye nipa sai tie ye wo wo mu a adanti na Kristo ne konjo David sa okay I said this is a man after my own heart okay among them say oye boni said denara o dwane toa ebu nkotodua o repent for the sunsun ni kira ni peduam na Kristo be the chan okay e ti sa o ka kira ho say o ye a man of God wa Kristo kura no ye born ani so Roma slave won be china ye na ya wan bie na no okay atemnidie o na so Nyankopɔn ma o de Beelzebub hom e de tutu ahomone no okay bi wan kasa ya den china from a man of God your caliber etimi tuwa ni mtu di obi atam e ma ne kata se odi onkra on ti ase na hu se ebi amokama no tumu ana no na ma ja sika o ka wa no tumu e cheso nyansani okay me pese ma kinkan problem ma kwase me di o matam o se jimi fu ompo no ja edu asem ni bia ade du ba bia e kana se no omwa na no a ye nim so nyansani okay enti mo kasa bebre ba e na ye den Bible should your kasa bebre bia eti bonkoso okay oni mo we enti adanti na de modidi mo watam no fa Bible okay uni adaje me I don't have time for these things so asoya na mumadi no manfanya me enso pa o ma ye bom pai ye deliverance ye kasa enso no ma sa ba betwa me nanse enti say o from say a man of God wa there are so many qualities okay a bomb na ade ni ye mwa oh a man of God ye nya wanka yewu ye nya wanka ya say ye enchirese papa bi ni enti me ye dai ejai sa suban wi ni wa chense nyame asam si fanam ye bra manim repent na mi ba de betie osufere ma saudin me ye ofoforo enti nyame akwa bi akonso hwem nyame akwa bia o se je bi fam no be fam bi okay but me ma de so che ma wo so me du be fo jam but me mo jane nso na me siesie me du be fam aniem
me mama ne emeno ba na me di siesu bat awiye no me bon kwa botiri onse na de ne chem enti osofo a Ewurade shepiu na on pini so be shepiu no ba ko to aminem se de enwan mu bia to aminem obi wi apetisi ade ko wuom obi nso kondo abosom ade ko wuom onse na de ne chem wase mi Kristo me frewa me ba awiye papa enti wemu enye hunu nyame asofo eni Satan asofo wase me sofo bi ani atam okay mama kenka man ka se me kan mu asem okay 2 Timothy chapter 2 verse number 24 etigas wase Timothy abrabo pa ho afutu Timothy abrabo pa ho de afutu wase enkwase akyinidi a won fa nhua hwe ne de egu enkwase akyinidi ena me bebe nyame adwuma jao me be jao ma tra system ni mo che ma ba be nyame adwuma 30 years ma ye 20 years enti di ai Paul a man tamwa di ai osin edi kanfo Paul a one man tamwa di ai obesin edi kanfo ena ma ye nyame adwuma 40 years enti enya odi ai ma ye nyame adwuma 50 years enti sofo ye nya odi ai ye nya odi ai wa nyame adwuma 50 years hwe esuni ban ya utim you call yourself a man of God. By 35 years, my children soon much. I was so wounded. By this time, Kawa so phobia, what you vibrant. And it's your papa, Namia Sam papa, and Pai papa, and you swallowing papa by ye. Zikatia said, it's well, Mamma Kenkai. Okay. I see, now and Sarah, ya could be said, Oko. 2 Timothy chapter 2, verse 24. What could I buy one meal? I see. Na ense Ewurade akwa bi se oku na emom esese ojo ema ni pa nyina na ohunu nkyerɛkyerɛ ɔto ne was e obone ho okay na odifo ya na we na ya na emi ebinum Bible mu ana ebia no mo kenkai Bible free pu ase dia I don't know odifo David sika David ma yanka no kura no ya nyina ya kuta twero kronkron enti bibi kyerɛ so akɔ asɛm nim okay Asumon sanu go fat tiate mpon kwa no so na mo benya home amom kra onso mo se mfaso na wa mfa nyame asema nanti a e bia nsu ni ban na odi se congregation en se rade akwa bi se oku na mum odubete e ma nipa nyina na ohuru nkyerɛkyerɛ ɔto no was e obone ho verse 24 say odi oduo kasa kyerɛ wona woni ni di asie e wo ensem odi oduo Hana min sam na wie mu die odi odwo e kasa kire wo mu a wo ni di asie e wo nsam nyina so fo akofo beere o menye mi jama Ewurade e metu anu tuo yesi nyame so fa ne bo a wonto ne o boa quotation Ewurade se o fa ne bo o to ne ntam na tade tade se wo ti boni tade ye che quotation o mebie o di ye koso mebie akenkan o se nyame fa ne bo a on tade to na tadi e chema ni pani se oti boni e bia na Ewurade be hira wo fa di hira wa to e ba na obutu obi re so eno anu na be sa akọ papa na asem so onhira obi a oti boni okay oya kronkro e pio e ntoli ni hira ba o de to na so e ba fu wa siesio both spirit and physical wa ye ope ti o de to woni se me ba we die odi o se fatase ye de man ma asem woni mu onim de onim nkyerɛkyerɛ odwebete ne kasa ho nyam so ati ase obu ade but uwura mu a oyɛ hyepa saa na Bible no kenkan ko a oka enti yenum efiri hemfa odifo na yetie eye ne nsɛm no mu no kra na wo kyerem ana kyese Ghana fo ye na jesu yetu ye na ye de si asofo binum bi saa ye ntema na meche ye opambo ne nsɛm no di tu dwano no si yetu ye nan di si ye papa ye Reverend Adiko Usu Bempa na asore pande ne ni yejimi na wo wie na so ho a o ye okonfo no nso so se nipa wo be kɔ no na kyese eno me ye nim se bosom de ye de anyame echi nti se wo ka se obi kɔ bosom ana se konfo na se ana se obi na se no me bedi na echi bia enu mpo de nke ye na obeya adwen ba se wan ka se oyon kwa sofo na wo ka se ni kwan se obi ekɔ na asore ye ne kwan so anu na asore na Nyankopɔn hwɛ de jaje eye nipa atemoda na unse de o so mu hunu se enya asore dan ene Ewurade bebu na ten nipa otim okay o se me Kristo
mu nipadua ene me ma sore dan ye obese nipadua me hwema de enti say asofo mienu of your caliber anase asofo binum say mu nipadua Kristo be wo dai ono so be say wo betimi aka wo ba na Kristo onim de obeye okay enya wo de obeka na Kristo beye wo ye so wo ye nyame nipa no krampene nya de o ka na Kristo ye enya de obeka na Kristo beye wo e bia wo mpaya mu bi enipa na wo mpaya ma ne bia Kristo be so san yare onso se rade be ma usika okay enya wa adwini nyame adwen Bible say rade gina ene be gina e bia wo mpaya wo be tu kwan wo be ko ne nipa no gusu ti Ghana be 10 years na e bia rade ama na ware wasem control na so wasem kompa okay so se na tiel e chege bibia na obeka osure ja no obesom farasi chere boni onsom na ebede wu setie se nyame be somwa na wa brabo edify dem kinkan yi okay oju bete okay onya kwensani onum whisky onum brandy onum guinness ni biye wati ase onya befu na mo oju bete onim nchire when you know Bible mu asofo ni nchire congregation no te be na congregation ni tina na sia Kristo be siram de bia be boy for de bia be show seed and yet 1 year 500 million 300 million 400 million yani ya press sponsors ade gina so aka champagne nya e san so de oni nukure na nti bia no omuchi e wi ase mpa nukure Bible na kalida ti de oni nukure be na nti bia ba bre ade se nyame ohum ase ni pelu na be boa Odifo ya baba aya ensem no eso omu gu nyame ni mu aselo do yanken kan comment ni bi ema aya ahwefo we na de bebo ni to mo fancha me se bi amanka wo commenta enya se e bi aya bo apayo na so se de nkomo ne ekọ no hu be nya se ya bebo ni tew ede amayen suppose you chedo dey about good morning too much pastors of today Rosa David Edo dey about hello live here asanso abebe say good work at too much glows say hello sikapa yeah Rosa Sabo so control is the fruit of the spirit. So if you are a man of God and you bear his spirit, controlling your emotion will be easy. Okay, glossy, and so the about say these men of God of late are off the right road. Expose GH and so about say, I want to ask though, is it their character or they are just fake men of God? Where do you for be able to say a year and say your baba and one away you know yeah, glossy, about say they are rather scattering instead of gathering. But they should remember that there is a judgment awaiting them. Right about the other boss too much. Rehob, bad. So what of Jesus and Zacchaeus? Was Jesus not light? Yet he came to draw him to the light, right? Or or say, Opamboa is the best. Okay, why are doing China? What they add to a jump. Rosa David Edward they about the words they use against each other is vulgar. Suppose GH so Edward they about saying such a filthy words coming out of the mouth of men of God. Glossy or say they should repent because it is not too late. Well, calf Edward they about or say Mark 11:19 the Son of Man come eating and drinking, and they see look at this glutton and drunkard, a friend of tax collector and sinner, but wisdom is vindicated by their action. Better a comment no so and so mama mum expose there what they about wobusa sm woman ya no more than this and because of say woman su and woman buy and I say woman ye fake men of God and kasa Shuban. Okay. And I am fro bia osofo bia osuni ban a wotin. Okay. But there was a woman say, "Obesire jam no yi sa shuban afri ho." Okay. What you say? But one more judge no. The quotation me ken kan rade se na sofo te say. And this all call the other way round. E don na nka san judge by the asan. What you say? Osi bi Kristo ma sofo te say, "Omo nko, omo didi omo wantem." And he said, "Asofo mienu ebi omo wantem a, hunu ba bi omo gina." Enye me na me kan Bible na kan. Okay. Enti na me ma quotation omo ready. Okay. Revob den so see Yesu no ye han. And so of Zacchaeus and chain. Enti ka say confront me ne nyame nipa enye
eye ndamfo no won hyeda ente eye asie o say eye de Nyankopon twen say nipa ne de ne ba eye ohan no nti konfo wontimi ene nyame nipa enye baako a nyame nipa no betimi atwe konfo ne de na ba eye ohan mu ana wo no soso na sembusa wode etu edwa eno no enye adwuma ye ntia me se enye adwuma ne se esum ni ha nya de eni chaka ebia ye kenkan quotation wanti amame kenkan okay 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 eba bepim 16 wo say obra woni abosomsom tam ayonkofa okay ye kasi ya bra bibia yesi anu uni kwan osofo kwa agusumfie kwa ya rituals okay osofo be no osofo kwa agusumfie kwa di ensuo ene kwa ya kwankyere wa so dem osofo be no onse na de nchen o say wo bra oni abosomsom fo ntam ayonkofa 2 Corinthians chapter 6 verse 40 bo mama kenkai okay ose muni wona wonyi ni entwi nkonu akoro onu Kristo no nyini ni ya den na we nyame ba ne kofa adamfo obese unyame som ose twaka ban ena tenene eni emmuye ye wati asem twaka ban ena tenene eni emmuye wo ye ose anase ayongufa ban ene da esum eni han entem okay ose na dieritelo ose na kuriya ban eni wo Kristo eni Biliam ntem Biliam ye bosom Kristo nso oye divinity okay oye ruler of all the world just o control ya ankasa okay nkaya osi anase tefa ban ena ogidini ene de onyini ewo menyi bible ni o ji bible di nti twaka ban ene da ne ntem ene obi kwase bible eye paper ya dia ya tro ya manual yi na obi time de bible atuti afimu a say di pano enfon aswadamfo bible naka okay mama kenkai osi ba ko ye ban ene onyankopon asori fie ene abosom wo aha na edifa asem ba ko ye ban ene nyankopon asori fie ene abosom ewo ye what you say na ye onyankopon a oti asem asori fie se di onyankopon aka se metina mu na mananti wo mu na maye mu nyankopon na mu nso maye oman yeah obi wa on tias enti eye nyame ni pentimi ne eye wiasini busuni nkonkotwe eya adamfo a obetimi atwe na ba because ye bia bi e de the comment by eye wo ka for yusu eye 1 Corinthians 9:20 on wo or Troy say when I was with the Jew I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law I too live under the law even though I am not under them. Enti say obi obi say ya ye all can one kase on no kontwani wom okay o ye say obetima konse say no tisa akonfo ni okay wow okay. But o say ori ni wo ma Christ okay but wan kwanko wura wo mu domain o ye no to say we bia me wura bia ba o mu ntwa me church o ensakura say new Bible akase tia bos na twedom na Bible class ya no mama ya mo so na mu na o de kirekire na o de kirekire na o de o badwemba no o free mo okay sa na Paul e kind okay na wan ka say just go na ko wura mu stronghold na no mu kwai da tali we no da bi okay ono bi adwan ko betimi de bibia to ma o bebra wo mo na se on konko so mpa bi fi once na de ne ti no okay yeah, you James they are there but one day just so for you have said it all God richly bless you. Now ebusian for me sign etwas on ye movie from papa yimo and some na everyone ye ko bia won so say yes say kwa so for na enso ebiemu na ansa na ye babwara the next level no enyumeko bi na so yasen ema ye di edwumedie yi ebebeso mo abrene abrebia Mama Juliet Ventures eka ho ebia ba no ye enchense papa oba odi be siesie wujade ama ehon so adi mo sanse ho ne oba wo so wo ahemfie wo na wo siesie ma ye odi ye nuane ema wo kunu ahoku ebebeso mo nti wunya enchense pa na wunya ne oma pa di siesie wo no mo a nkrofo krampo ba wo mo pese wo mo beda ho enti wo pe eno ma papa e de siesie ye wujade e dia na ehwehwe Mama Juliet echa kwan e wo Abekan La Paz
obetimi afa ne number e wo screen no so na wo no atwetwen eye enkomo na ebiemo nso ni true things we si wo dan we na wo penchense papa dia bo wo dan so ama chese ewia bebo eye wo chense no na wo so ensesa na senso beto na nya de enso se ebenunu aba wo dem de ni true things ebebo sa adwuma no e de ama wo a wo mu din no se de tie ni neat no wo metwa no yopo e de ama fo mo number na ene wo mo entwetwen eye enkomo loan master enso ewa hanuma waba e de ama wo my Ghana for say ye wo hu se ohaw ni amanye no edoso ebinum wani so ade hu no wo my ye o madwen se ade we de minyanka meye na so akande no eni wo wo ya ban adwuma ye ni usika fa eye control anko ade ene ebrei na wo no nso so no wo ne wo entenas na hwehwe ye wo hu bia no wo ne wo eka na ne wo affordability ebetumi aso sika wo hwehwe no kwanda wo de bema na ne project da wani no watimi aye fa ne number na ene no entwetwe eye enkomo na ye free ho abusuafo ye to so na ye kom eye video bia abepie mu awo ya apono eso amene wo ekase na so fupanyi ejina wonom de eye vortic nsuo ehukuru na nim de gu kwabrane a wo butu form eso na tesi wo wie ye na wo fa eye seta wo se eye face yi e de pepa na nim wie ye na ne kwon ho na tesi ni komu wo wie ye na tesi wo san de fa kwabrane anim e wie ye all because of say eye mpaibo say eye directional say eye den na ebusuafo we de esewani ense say ka e de cho man go show video ni ye ba ye beto aso Ebusiafo mesanso emamo akwaba ebiemu enti se de ye kan ye to aso na nu nsuso no wo adwenkyere bia wo betimi e de ayeden aka eho odifo obapa wo hwe ye papa Reverend eye obofo awoda eye Anointed Palace Chapel ano eye ni dwumadi a wodi ye se ensori magu nsori dem na sofo panyi ubetimi afa enso e de ahohuru wani mede agu obi baso enye se nipa no like aboampo na wo no krampo na aboakrampo no chese wo uhu kramai uhu ohu se wo ba be fa ne ba wo kra hu se wo ba fa ne ba krampo na wo prese wonya de wo mfa wo nsa enye de enka no na nipa ya chim no awo na bosome nkumu atete emu oyaw nyina wa fam ama ya tete na betu sampempenso na sempa ye bi e na wo sere de afiri wo hono mo na say a direction like maintain a direction way we dey input in the direction way nyame or my direction be say unse mani nyamani oh my God emfa ne yakoi nyame ma mon kwa so de papa o mon me aso de nye mon pa be 5 hours 2 hours non stop ye weekend no kunkun ja na wo mu no e ba bia anam ye tufo na odi atam hwa ho ye Sika mama kenkan Bible. Okay. Enye mi o. Kenkan ye hu be nya pa kenkan maye. Mama kenkan Bible. Hosea chapter 9. Hosea chapter 9 verse 7. Ebe pim 8. Etibia se osi otukron. Okay. Osi asotwe nan enya aba. Areto nan enya adu. Israel be hunu se odifo ne ejimifuo. Omu mi Bible mu. Emom nkoka se bi obi atem. Osi odifo ne ejimifuo na huhum nipa eye obodanfo emumuye duduo nti ene otan ya esupi nti verse number 8 osi odifo ne onyankopon eye aramfo ewo Efrem nanso adumayini ewo fidie o na akwa nyina mu otan ewo ne nyankopon fie hwe ne Kristo kawo ona odifo Hosea so eka unse mesekura afim Osibefim. Yaba pa Kennedy ya Japan. Za onu no kasi empunu a empunu. Lokre. Tida. Coronavirus mu ye wonu o. Aye nim se yari se fam framam se fam fifiri mo bient mi because ye se amfa wo yonko hu kan yonko. Yaba pa Kennedy Japan o hwe o. Entida wo tena si ma we nso afo ase. Ye se osofo bi nso ba ohuru nanim. Edi aguni nuani so je se de
Oh, so ni dia gwa kwa ne na kwa ne ye. Na mu kura ji. Waso ne huni mpo. Was. Ya mi apata ke ko kura ne huni mu a. Unse ene Ghana fo mo pe akwankyera dodo. Yemu. Ah, na ye Ghana ne ye wo. Ya pa akwankyera dodo. Bajuwe ko ye we, bajuwe ko sa, bajuwe ne ye eno ko yi a alajia. Said ya sofo ne rituals e wo area mu won. New market echi wo e kwa kopi malaji e mobo. Na uhwesa ehuni ban we yi a osofo muwa. Me kwa twini mentanu. Okay. Reverend obofo mentanu. Minini ni twaka. Okay. E na mi nsu minini twaka da. Wonse na de ntem ba wo ye sofo a hunu de. Hunu nyansa. E de be dijo. The 12 apostles of Christ. Obu ye we bi. Yeah, who be? Elijah the major prophet. Oye we bi. Wanye bi. Elisha the minor prophet. Oye we bi. Wanye bi. Eje friend. This is say the Ebia na Nyankopon so was sakra na nneoma mu. No. Nyankopon onsesa o. Wasi bi ye nyame a meti saa sa de meti ne saa. Unchangeable God. Okay. Wasi mi Kristo mi o tantim. Mansam ye no kure ani amen. Okay. Me di mi wuru sagu ho. Akwankyere be ni. Ba ku bi so di ayi burodo kofo na sum. Edi mo obi so ni. Adai. O man Ghana pa ma yo mo dai. Edi nipa bebre nso no o mo fort. Okay, enfonso ni bi so free ye nipa na. Na die ne be tijo ma be ko sa so ni bi ati se yi. Ena di fo bebre o man Ghana mu. Ya so ahun ni nyina hwa. O so dem. Wọ́n say o sorry o. Bible say by their fruit you shall know them. Wọ́n mo ni yanu ma bra bo mu wom. We free sika. Me ka se be koto na me huru mani mu ngwe ni ma be pere. Nya de se meye. Ye. Be ka dem say na divo. Prophet Benansia de be bia we duru ni. O mi kwa be he tutu. What ya de na say? Enti we free. Na odi for me ncho di ya na ye nya wo no mu a e ma wo mo ka e ye sanse we ya ye susu ye tu sa na mo na aya na ye den ya e ye hunhuma na se nim dia ye ni nti na ma ye susu ye ji sa na ma bi se edi ana e no Kristo ni kokko asori onkuta Bible. Okay. Bible okuta ni mobile phone. Say ye twen Bible. E dia Bible. O twen Bible egu esa ahomatorofo yi. We dey get friend ahomatorofo. Enka no kreda. Enka no kreda. No kre. What you say, what you Bible, what to so. For Bible, for your passion. Okay. Oh, and then any body in Bible, over passion, papa, ye more sorry. Main time up want you. Okay. I saw for you quiet worse than that. No kre. Ah, ye ye. Yeah, we TV so. You are not so well and my ass and swear. You are so good, woman, yes, sir. Once an again, you are not so tear sorry them, a young woman. A chumako, Eddie Wushman. Oh, man, sorry, mamma. No, a big no. Ghana for moon in Sakaka. Passodia, your bomb pie. Ya didn't church the papa, I shot them all. Now, my son, you are condition or you were central icon, you were flash screen. Oh, I said, oh, pass up, I'll be coming to my car of your door. Ade. Or some man made me fear Christo kind. My house shall be called the house of prayer, not the house of mockery. Okay. I saw them to be bought a dance hall. Is it a church? And a clubhouse? And a disco. Penny be an agenda for beer. And I said, only beer. Now do that for me. Say, I'm only out of 4. And then sleep up and pass yade. Kwasi asem ye nipa dedodo kwasi asam mami mi Jeremia yonko no fa kwasi asem quotation nso somo odi for yonko ai kwasi asem ye nipa dedodo wa kwaso dem ni somebody in sense wa ya se na ya wode ni e gbo soloku na ya wode eya na me wura wo sika mami kenkan kakra okay eya Jeremia chapter 4 Jeremia chapter 4 verse number 15 na eya no told na me kwamase afem
Mame keka Jeremiah chapter 5 verse number 20. Etibia se osim kwasi asem ne bone. Okay. Tio kwasi asem eye bien. Kwasi asem ne bone. Jeremiah chapter 5 verse 20. Ose munka ye ye kofie. Mama wanti yi da se munti ye oman kwasi afo a woni tire. Oman kwasi afo a omoni tire. You don't have sense. Okay. And never back in Japan can so for being tiase or Bible. Woni adwen onim nyansa. As a man of God here, pastor them na kushia Bible. Na ye mom pai, nyense bon facha mfama ba yem no no. Ye pedance ho. Ye pesoloku. Aso dem ye sa soloku ho. Kristo ba besabi. Lokoko hu se ye ton ade okrampo oni. Wa hwe ba hwe ba no kre. Wa mo success come task nyina butu. Tie Osu wani enso ohuna de wo waso enso nti asem osu mu nhiro mi awurade ma asem ni ana makoma entu e wo manim etu so nyame wakoma entu na zeti ba Yesu Kristo nanim na so bogina o ewuru nanim nhiro edi ku obi ba nim awurade mesi jeje time wa jeje regime wa odi wo ya boss chiro ya di wa call it 37 battalions. Papa George, me chiao. Battalions ni pe bi o se asofo be jiji mi am friend wo be ma kam. Wo bu show. O ko ayi Mr. George 37 battalion. Of friend me phone sumuti bi isu a. Di bo ehu sa o kan kore. So be jiji wa, o de fa call. Friend me keke, me ni me boys, ye be ku kam aba. Ye be discipline. But odi bo nye sakasaka. Okay. Yam kontokwa. One said that you say, "Una monia, a young friend said, we are conam." What yes, ye? Bet yes, some as somebody did for me, as some Bakamu good Christian was. Where for him? You call yourself a man of God, a man of correction of Bahina Benya. Now, Odi for me, Chawano, Yenim say, Yame, you will Christian Council for or Hano more. What matter that? The Christian Council at the top. What matter? No cry on someone can't no cry on the obedience. Ye be see dainty. No cry about one kanta. O my kana so fe but you never say it. No cry. Obi akutabi. Obi akutabi. Ye wa ha no no. Omo bi emu e. Eji ni hunu mu. Asiasam ne bone. Asiasam. Ya ba be ma bright. As a Christian council leader. And I say the pioneers are more. Jiwe say wa omo o jiwe. Now I would say Mama Christ, waji. Oh, manya Mercedes Benz bi o. Mo fan koma e jama me. Ni atinem. Ya ji ayentimi nka no kore. Na ye ni age. Kristo o hwe. Yehowa o hwe. Odi for comments bi aba mama menken kan mienu miense bi na ya ntwa yenkomo no eso. Glossy the about say money is the root of all evil. Woke up at the about say man of God, thank you for your wise word. Please, if they are just friends and unsaved or idols worshippers, then like Jesus and Apostle Paul, we couldn't be a way to win them to Christ in future. South London, there about say, God bless you, prophet. You will go far with the word of truth. Expose JH about say is direction wrong. Okay, question I will be a day about Wobusa said, and he say no, Bano say yeah direction. Say ma will be direction yeah and answer enye say so for obi aba wona say na bia wa hunu anase bibi e koso na hunu say akwankyere nko a obi so hu say akwankyere eye anase enye Oh akwankyere de e wo ho what you say but wa akwankyere bi mfiri Yehowa ebede wo hu say we mfiri nyame say enu na wo say wo nso ogidi ni a wo kwa asore wo nso tena bra bo krunkrum e bia wo kwa asore wo do mpena na e kwa asore wa onse na sika onse na de oti aso de mo ne girlfriend na ne boyfriend ete ho enche wo sa won tena bra bo krunkrum no o tena aso de mo no odwene ba bi o ne mpena ba ko spend weekends na o expect di for ne so be sa ne nkom okay what you say e bia Ewurade say nyame de bi yi ba ye bi agina Bible so nyame de bia e dia sometimes obi ofre mi bia me busa ne say wo beti magina ebia wona mo bia odu amene ne kasa ne ho asem aba de mako akata ne sese me kan so nyina ho se ensa na bia ma che se Yehowa se na asem se
Say, to bet me. No, from wow. Who was a woman to me, my cattle, my baby. In Tibia, when what did to Musabia or any kind, maybe I would do to Musa, I may, and from so there be, and yes, I could go to the make count, but you are so for your semi passion. Okay. Yeah, so for me, I last meeting interview me. Oh, yes, so to be said, members of Bauna maintain the show. Bauna maintain the show by force, umpo. Okay. I also saw for the tint of show when. And for the Bible, you just say the power, sorry. A binny baby. One say, Bible say, what's a show for unity? Answer. Malachi chapter 2, verse 1 to 9. Also, for be a jealous in a before. Yea, Christo Bauru and him go be any. One who go be any. And shall continue him for party free back. A giddy for just a more real home. Or some million when I'm on cow you now. Momino, every. And to say, no, say, yeah, obi bema wo directions, so for a washer and say, so bema wa quanchira. I was a woman, a quanchira no, and your country and I was a winnie pan with you too. Ah, now you're to my day. Oh, you're to my day. I was so unity. Okay. Say, a quanchira, the young quanchira, alpha and omega. Also, Yansa, Yamma, Yansa. Then I have a public name, common sense. Also, not anything. Yes, I didn't amount. Also, say no. Also, for you understand me, I say, I've been 65 years, I just have no dancer, and so when your Holy Spirit. I just have been 65 dancer, and so I brought us up in us. But no dance when your Holy Spirit. Where the blasphemy was. It's also maybe I didn't free back. Only for ye the uncle did you know Asia and it's our final words a foot of the Bama Ashopoti for anyone cast away uncle as of what they say. What would you want home and now it will cry me for one foot to our war if I am our mind? My culture say, when I'm about tea and pay, me do Kirisu or buy where you need them or can you pay in our morning. Now, I dear balcony, I'm in temperature, I am bonny. Who red, who say where you red. Who fight and we say we are white. Who black and we say we are black. Many animals so fully be a country be a baby and you. You have a power for a day. Jack. A day. A day, Jack. Iron boy. Your power assembly to baby a work of fire in a dear. Unia. Yes, sir. Yes, sir. A dome in a hay. Your friend say you are so full. Your friend say you are deep full. Na edom nyina hweye ye se ye nwan mu bia ba asem ento bi hwa kura no ye papa ko beka so nye papa ti ye sire ke odi o ye kaniba ye sire afoye nwan ma sofo bi nso mu nsuo nyame mu dia manfo yire nam hotel mu ye ma aya si nwi ni ye tafre ma tono ye tafre ma asen ye sire mu aye mi sire bebre anytime you we Bible say oh na munyina ba kopi mu atemu adwane ni oba ne dey your friend prophet Bernard Esia abida Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ojano edere bububu enchire papa ubetimi afero mu e Facebook nyame akwa ben me number betimi arich mo so bia amane bi oha bi atiti bi udemu a 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633. Mama ye kwanye me preach o radio station so ne nka na me yanpen ne be radi tin mpo enina ma no ato baba yo odi for Bernard da wasi ebebre abusiafo aha ene bre ebema ye kwan ama ye die dwumadie yi yankomo twetwen ye course yi STA wadinche bi wo eyentem kan ye bi ebi amre no ko into wentimi afọ wadinche no amba enye too late yet so betimi ede aba emrepem no ye bekin kan ede amammo na ebiom o follow ye ewo ye IG page ye Twitter page so @tumagh_, Facebook page @tumagh, ye YouTube net die abusian Dane da was saying ka wundi wa efusani enye because enyoma ne de 24/7 ebi egu one no match say ubenye bi aka ubenye bi etie ubenya eye nyame asem no bi nsuso ayeden
etie so wontie yɛn na wotie ba before da na tese wo hwere ɛyɛ ade yie papa enti ɛne so won subscribe ya ye na mia adoma no so se de nya upload video bia why the first person ubenya ɛyɛ notification ɛwɔ wo phone or laptop anasa wo tablet so me di dwumade ho kya me din ɛde akua sika pa dasene ye besa na hia makramo